Pola sata razgovora sa Šešeljom. Vojislav Šešelj je bio najmlađi doktor nauka u Jugoslaviji. Bio je profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bio je čudo. Ovaj novinar je slušao samo 2 njegova predavanja prije nego je Šešelj otišao u Beograd ili otjeran, kako je tvrdio. Nijedno predavanje nije imalo veze sa predmetom. U prvom je veličanstveno govorio o Titu, u drugom je veličanstveno pljuvao po Titu. Takav je danas. Od Šešelja ćete večeras čuti ono što nikada niste. Kako napraviti intervju sa osobom koja je 12 godina intervjuisala Hag, a televizije to prenosile kao talk show? Kako ga natjerati da ne ponavlja tu milion puta ispričanu hašku priču, laž, manipulaciju, spin, već ga prisiliti da odgovara na postavljena pitanja? Kako držati pod kontrolom verbalnog manijaka kojem jezik ne može svezati ni zatvor? Kako razgovarati sa optuženikom koji je ipak doktor nauka, ima znanje i iskustvo koje je demonstrirao na sudijama koje su ga na kraju otjerale kući? Kako ozbiljno razgovarati sa osobom koja je pod teškom optužbom za ratni zločin u rođenoj i susjednoj zemlji, a ne pokazati emociju zbog njegovih nedjela? Kako biti uspješniji od haških istražitelja, tužilaca i sudija i ne odustati od ispitanog? Lako, onako lako. Na intervju mu ode novinarka, nesiguran je pred njima, i pita ga ono što ga u Srbiji niko ne smije pitati. Savjet Hagu. Njemu je trebalo da sudi žensko, a i da ga ispituje. Zašto ste radili i uradili sve ovo što jeste? A šta? Mnogo toga. Ja sam se rukovodio svojom ideologijom, koja se do duše transformisala, ali je to sve bilo u kontinuitetu. I ni za šta što sam u životu radio, ja se ne kajem. Da se stvari ponove, sad bi bio dosta vešti zbog nagomilanog iskustva, ali neku grešku zbog koje bi se kajao i zbog koje bi se stideo, ja nisam napravio. To je ono zbog čega sam ponosan. A to jesam ili nisam zločinac, ljudi mogu da cene i ovako i onako. Ni to me mnogo ne interesuje. Meni je važno za 12 godina haškog zatočeništva nisu mogli da me dovedu u vezu ni sa jednim jedinim konkretnim zločinom. Niti da povežu poimenično bilo kog dobrovoljca Srpske radikalne stranke koga sam ja poslao u rat sa konkretnim zločinom koji se negde desio. Ja sam zbog toga ponosan. A sad, da li će me neko u političkom žargonu i dalje nazivati zločincem ili ne, kao da je to važno. Znate, navijači Željezničara nedavno su na utakmici sa Čelikom pevali "Prva mi je i posljednja želja da zakoljem Vojvodu Šešelja". Sad ovde je bilo mnogo ljudi koji su se grozili kao te izjave, kao ovakva je, onakva je. Ja sam odgovorio u nekom neformalnom razgovoru, pa je to ubrzo izašlo i na internet, ali ne u našoj organizaciji, nego je neko to pokupio i poslao. Ide Šešelj, nije dobre volje i pred sobom manijake kolje, jer se ti zovu manijaci navijači Željezničara, je li tako? Da. To je u novije vreme, ranije nije bilo tako. Dakle, to su uobičajene stvari za politički i pseudopolitički žargon. I zašto bi se ja sad zbog toga sekirao? Zašto bi se ja ljutio što su oni to pevali? Kad ja mogu da im doskočim na ovaj način. Pa koji izraz oni koriste, to koristim i ja. S druge strane, pristalica sam crnog humora. I mnogi taj moj crni humor godinama nisu shvatali. Ali, nema lepšeg humora od crnog humora, je li tako? Nema duhovitijeg, nema zabavnijeg. Pa šta da radite? Jes nam tragična sudbina bila na Balkanu, u Jugoslaviji, u Srbiji, ali sad vredili kukati nad svojom sudbinom. Treba izvlačiti iskustva iz istorije, a ne lamentirati nad njom. Zašto jedan od uspješnih doktora nauka ode u nacionalizam? Pa, tu ima određenog porodičnog pedigrea. Moja porodica uvek bila izrazito nacionalno orijentisana, patriotski, ali nikada ne šovinistički. I nikada niko iz moje porodice se nigde nije eksponirao kao šovinista.
nisam ni ja. Ja jesam srpski nacionalist. Ono što se primijeti, gospodine Šešelj, jeste da vas nije puno pristalica dočekalo na aerodromu, čak ni na mitingu. Da li to znači da vaša ideja se polako gubi, ideja koju vi zagovarate? Na aerodromu je bila tolika gužva da je u jednom trenutku nastala pometnja. Da je jednostavno nastao stampedo. Toliko je ljudi bilo prisutno. Bilo je više od 200 kamera sam. A na mitingu na Trgu Republike celi prostor je bio zauzet. I gusto su nabijeni bili demonstranti. Da je još došlo 1000 ljudi, ne bi imali gde da stanu. Švedska televizija izveštavala da je bilo 30.000 ljudi. A vi sad sačunajte površinu Trga Republike u kvadratnim metrima, pa pod pretpostavkom da najviše mogu 3 čoveka stati na kvadratni metar, sačunajte koliko je moglo da bude ljudi. A nigde praznog prostora nije bilo. I to su pokazali svi snimci. I sad kad neke druge stranke drže takav miting, pa im dođe i manje ljudi, oni kažu 100.000. A za radikale kažu 2.000. To je režimska verzija. To je Vučić plasirao. Vučić vaše oči, Nikolić čovjek od povjerenja, čovjek kojeg ste imenovali vojvodom. Zbog čega su vas izdali? Zbog vlasti i zbog novca. Prodali su dušu đavolu. I sad imaju i vlast i novac, a duše nemaju. I crna im se sudbina piše. Oni su vrbovani od strane zapadnih obavještajnih službi, u tom vrbovanju su učestvovali Milo Đukanović i Stanko Subotić i Boris Tadić i Miroslav Mišković i mnogi drugi. Veliki se novac pojavio u opticaju, to su milioni i milioni evra, a onda im je Zapad obećao dolazak na vlast, pod uslovom da promene politiku za 180 stepeni i, kako su rekli, da se otara semen. Međutim, ja sam imao informacije šta se zbiva, prvi sam povukao neke ozbiljne poteze i odstranio ih iz Srpske radikalne stranke. Tomislava Nikolića tako što je izbačen, Aleksandra Vučića smo doveli u situaciju da je on sam odlučio da napusti. Jer je očekivao da on postane moj zamjenik, ja sam bio kategorički protiv toga i on je otišao. Tomislav Nikolić je zaista meni bio čovjek od najvećeg poverenja. Međutim, bio je skroman čovjek, pošten čovjek. Ali prva veća masa novca, kad ga je zapljusnuo, pa pogotovo njegovu pohlepnu porodicu. Vi vidite kakva je njegova supruga danas, ne moram ništa da vam govorim. Ona dnevno obuče na sebe odeće i nakita koji vrede više nego godišnja predsjednička plata Tomislava Nikolića. Njihovo letovanje jedne godine porodično samo u Turskoj u ekskluzivnom letovalištu košta više nego cela moja kuća. Vidite, kad siromah čovjek se dočepa iznenada ogromnog bogatstva, onda on poludi. Nema gore bolesti od pohlepe. A oni su se razboleli od te bolesti. S druge strane, Vučić je iznad svega voleo vlast. I te vlasti se on dočepao uz pomoć zapadnih sila. Ali, šta sada radi s tom vlašću? On je obmanuo narod na izborima, obećavajući bolji život. A odmah posle izbora počeo da smanjuje plate i penzije. Što to nije rekao pre izbora? Pa da vidimo da li bi narod glasao za njega. I vidjet ćemo kako će biti na sljedećim izborima. Kazali ste da biste Vučiću i Nikoliću oprostili sve samo ako bi oni pomogli Dodiku. Šta to zapravo znači? Ja sam to malo drugačije rekao. Ja sam rekao da bi ih podržao. Šta ja imam da ih opraštam ili ne opraštam? Nisam ja Bog. Oni nek se mole Bogu da im oprosti. Ali ja bi prešao preko svega. I ja bi ih podržao ako se okanu Europske unije i priklone ruskoj opciji. A kakve veze Dodik ima u svemu tome? Pa, Dodik je sada proruski orijentisan, to je valjda očigledno. Dodik je nekada bio izrazito prozapadno orijentisan, sad je proistočno. Nekad je Dodik bio izrazito takozvana građanska opcija, a sad je Dodik na patriotskoj liniji, i to na najsnažnijoj patriotskoj liniji u Republici Srpskoj. Nacionalističkoj liniji. To su valjda objektivne činjenice.
Sad nek se i oni promene u tom pravcu, nek se otarase tih zapadnjačkih iluzija, neka krene u pravcu istoka i ja ću preći preko svega što se desilo, ja ću i prvi podržati. Dakle, reč je bila o podržavanju, a ne o opraštanju. Sad kako koji novinar prenosi, kako interpretira, to vas nekad i glava može zaboleti od nepreciznosti novinara. Moglo bi se na više načina protumačiti ta vaša izjava. Da li znači ta podrška Miloradu Dodiku kompenzacija za izgubljeno Kosovo? Ne. Mi se nikada nećemo odreći Kosova i Metohije. I dobro. Nema te kompenzacije koja bi nas mogla zadovoljiti. Naravno, sad nema nikakve šanse da povratimo Kosovo i Metohiju, ali imat ćemo za 10, za 20, za 50, za 100 godina, za 200 godina. Izdržali smo pod Turcima 500 godina. Samo nikad ne smijemo odustajati. Zašto smo mi uspjeli da se oslobodimo od Turaka? Jer nikad nismo odustajali od ideje oslobođenja i obnove sopstvene države. Mi nikad ne smijemo odustati od ideje oslobađanja Kosova i Metohije. A sazreće uslovi jednog dana da se to uradi. Ko zna kada. A izdajnici su ovi koji smatraju da je to sve propalo i da treba da se odreknemo. To ne može. Koji, na primjer? Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić. Dovoljna su vam ta trojica. Pa kako onda mogu svoju javnost slagati i govoriti još uvijek da se nikad neće odreći Kosova? Kosovo je sad za sad izgubljeno. I Kosovo je završena priča. Briselskim sporazumom. Oni su predali Kosovo u mnogo većoj meri nego što bi Boris Tadić uradio za 10 godina. S jedne strane, oni su omogućili da Kosovo učestvuje na raznim međunarodnim forumima sa onom čuvenom oznakom za fusnotu, a s druge strane se bune što je Kosovo primljeno u Međunarodni olimpijski komitet. To je jedna perfidna igra koja obiluje strašnim lažima. Režim je ovaj izdao Kosovo i Metohiju. I posljednja izdaja bi bila da oni zvanično i priznaju Kosovo i Metohiju. I bez toga Srbiji nema ulaska u Europsku uniju. To Nemci otvoreno više puta ponavljaju. To je Tomislav Nikolić neki dan priznao. Da su Nemci došli, zvanični nemački predstavnici, sa takvim stavom. I gdje je Srbija onda? Pa Srbija može biti u još težoj situaciji. Da? Prvo, mi ćemo sve učiniti da Srbija nikad ne uđe u Europsku uniju. Jer mi nemamo šta da tražimo u Europskoj uniji. A Srbija može biti u još težoj situaciji od ove današnje. Kad gledam ovu relaciju odnosa i ponašanje Srbije, mislim na Vučića i Nikolića, šta oni trenutno rade? Da li gledaju da se razvije raspad situacije između Rusije i Evropske unije, pa da se priklone jačem, ili definitivno je Srbija na putu ka Evropskoj uniji? Njih zapadnjaci drže u šakama, a oni ne mogu bez Rusije. Šta im to oni znaju i... A šta ovi imaju na zapadu? Kako ih drže u šakama? Ja ne mogu sad da vam precizno kažem, ali mogu da vam dam nekoliko ubedljivih pretpostavki. Prva je, niko ne daje danas velike pare, a da to tajno ne snimi kamerom. Je li tako? Ko je lud da daje velike pare? Pogotovo ako se to daje u njihovim ambasadama, ako se to radi u njihovim centralama, ako se to radi u luksuznom hotelu poput Rica u Parizu, gde su viđeni Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sa Milom Đukanovićem i Stankom Subotićem. Drugo, mogli su naći razne kompromitantne podatke iz njihove biografije, njihove lične i porodične. Treće, mogli su i to da snime, nešto što je kompromitantno, zbog čega čovjek po svaku cenu želi da spreči da to izađe u javnost. Ja mogu da nagađam, ali još nemam precizno. Ali u prvi mah njih su zablesnule ogromne pare i obećanje dolaska na vlast. Da li vaša stranka ima pretenzije prema Bosni i Hercegovini i pogotovo prema Republici Srpskoj? Mi smo real političari. Danas postoji Srbija, postoji Bosna i Hercegovina. Postoje kao države. Bosna i Hercegovina je Dejtonskim sporazumom i ustavom konstituisana kao unija dva entiteta. Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi se zalažemo da se poštuje Dejtonski sporazum. Mi smo protiv njegovog kršenja na bilo koji način. I dakle, dok se poštuje taj Dejtonski sporazum, mi ne dovodimo u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ali isto tako smo svesni da je to takvo loše sročeno ustavno rješenje, da Bosna i Hercegovina jednostavno ne može da funkcioniše kao normalna država kad se stranci povuku. Zbog čega ne bi mogla? Pa zato što ne postoje ustavne institucije takvog opstanka. Centralna vlast zapravo nema nikakvih ozbiljnih ingerencija. Može promjenom ustava i već se znam, ali ta promjena ustava je onda promjena Dejtonskog sporazuma, to Srbi neće prihvatiti. U čemu je problem? A Srbi neće prihvatiti. Što ne bi Srbi? A što bi prihvatili? Pa to je njihova zemlja. Pa jeste, to je njihova država. Što bi to prihvatali? Zašto pa da i njima bude bolje? Pa njima je bolje u Republici Srpskoj. Oni neće... Pa Republika Srpska entitet, nije država. Jeste, ali oni žele Republiku Srpsku. Pa niko im ne brani. Niko neće da ukine Republiku Srpsku, ali će ona biti sastavni dio Bosne i Hercegovine. Jeste, ali neće da dozvole da se ukida bilo koja nadležnost Republike Srpske. Kako gledate na ekonomsku situaciju Srbije? Veoma teška ekonomska situacija. Ekonomija upropašćena lopovskom privatizacijom. To se desilo i kod vas. Slično. Dakle, ekonomija mora da se diže iz pepela. To mora pre svega oslanjanjem na sopstvene snage. Zapad želi samo da ima tržište ovdje i da slobodno svoju robu prodaje. Zapad nas zasipa poljoprivrednim proizvodima, konfekcijom, mašinama, elektronikom, svim i svačim. A svi naši proizvodni kapaciteti su propali. Osim proizvodnje struje, rudnika, skoro da ništa drugo i ne radi. To je smišljeno urađeno. Mi moramo prvo carinama zaštititi našu domaću proizvodnju, počev od poljoprivrede. Ne mogu naši poljoprivrednici da se nose sa nemačkim, koji imaju ogromne subvencije od svoje države. I zato je njihovo mleko jeftinije, zato je njihovo meso jeftinije, zato je sve ostalo njihovo jeftinije. Mi moramo zaštititi domaću proizvodnju. Pa onda krenuti dalje. I onda uspostavljati odnose na principu ravnopravnosti. Nije nama teško da uspostavimo ravnopravne ekonomske odnose sa Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom, s Makedonijom. Ali nam je teško sa Nemačkom. Jer Nemci ne priznaju ravnopravnost. Ni Hrvati čak ne priznaju ravnopravnost. Oni bi da imaju privilegije na srpskom tržištu, a njihovo tržište je zatvoreno za srpske proizvode. I s tim imate iskustva, je li tako? Da Hrvati gledaju da sve preuzmu u Bosni i Hercegovini, a da iz Bosne i Hercegovine roba teško ide na hrvatsko tržište. Politička situacija je takva da će ova vlast vrlo brzo da padne. Ja očekujem već 2015. godine nove parlamentarne izbore, jer ova vlast se zasniva samo na lažima. Te laži su do kraja ogoljene. Ništa se nije dobro desilo u Srbiji. Ništa se nije poboljšalo. Jedna jedina stvar se desila da narod sad na svakom koraku priča da je Tomislav Nikolić toliki bakšus. Gde god on ode na sportsku utakmicu, da igra reprezentacija, naši loše prođu. Gde god ode u posjetu nekom mestu u Srbiji, tamo se desi neka nevolja, neka nepogoda. Otkad je on došao na vlast, sve moguće nesreće su nas zadesile. I poplave, i suše, i nema šta nam se nije desilo. Evo i smrzavanja u istočnoj Srbiji. Ko će prvi otići sa političke scene, Vučić ili Nikolić? Ja mislim Nikolić, jer on je najslabija tačka, najslabija karika u lancu vlasti. Jer je suviše pohlepan, vidite, novine ga razvlače svaki dan, i oko njegove pohlepe i njegovog sina i njegove žene, to zaista prešlo svaku meru. Zatim, Tomislav Nikolić ima tu lažnu diplomu. Kako može da bude predsjednik Republike neko ko se dočepao fakultetske diplome i zvanja mastera, a da nikad ni jedan ispit nije polagao, pa čak se na tom fakultetu nikad nije ni pojavio.
I zato vam kažem da je on najslabija karika u lancu vlasti i zato smo, to je očigledno već valjda, da smo se najviše koncentrisali na njega. Šta mislite o Ratku Mladiću? Pa ja Ratka Mladića nisam poznavao pre njegovog dolaska u Haški tribunal. U toku rata samo smo se 2 puta slučajno seli u Beogradu i to u prolazu i on je bio u civilnom modelu. Prvi put ga nisam ni prepoznao, a ni drugi put u prvi mah nisam. Ja nikada nisam kod njega bio u glavnom štabu. On je neprekidno bio u sukobu sa Karadžićem, a ja sam držao stranu Karadžiću. I to je bio razlog. Naravno, ključna srpska kompromitacija je Srebrenica. To je ipak najmračnija tačka na srpskoj strani u ovome ratu. Ne treba bežati od toga. Ko je iz glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio u francuskoj službi? To još sve ne znamo pouzdano, ali jednog dana će se saznati. Znate, u Bosni postoji poslovica: zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju. Pa kad tad? Ništa ne može ostati definitivna tajna. Radovan Karadžić? S Radovanom Karadžićem sam bio solidnim, pristojnim odnosima, mogu se oni nazvati prijateljskim, ne baš naročito prijateljskim, jer su Karadžić uvek mnogo bliži bili Dobrica Ćosić, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica, pogotovo Vojislav Koštunica, nego ja. Sad, Karadžić je u Hagu i odgovara za tuđu krivicu. Ne može Karadžić imati pod kontrolom svaki delić Republike Srpske i odgovarati za zločine koji su se tamo desili. Naprimjer, ovo što je bilo u Prijedoru. Bile su 3 logora zarobljenička gde su ljudi ubijani, gde su maltretirani, gde su pljačkani. I to ne samo zarobljeni vojnici, nego i civili. To ne može da se spori, je li tako? Jeste li vi čuli za Tomašicu? Pa čuo sam u posljednje vreme, ranije zaista nisam. Ako mi verujete, ako mi ne verujete. Nikad prije niste čuli za Tomašicu? Tek sad kad je štampa počela da piše o tome. Onda vam je jasno šta se dešavalo u Prijedoru. Ja ne opovrgavam zločine u Prijedoru. Ja sam čitao sve haške presude u Prijedoru. Ima tu nategnutih presuda. Ima tu presuda ljudima koji nisu bili krivi, iz presude se vidi da nisu. Ali se zločini koji su se desili ne mogu osporavati, ja ih nikada nisam osporavao. I neću da osporavam ni jedan zločin. Ja ne osporavam ni zločin u Srebrenici, samo tvrdim genocid. Da to nije genocid. Genocid. Ne može da bude genocid. Pogledajte konvenciju o genocidu pa ćete vidjeti. Jer da je genocid, bilo je... Ja zaista nisam pravnik, ali se držim haških presuda. Ja znam da ste vi pravnik. Ja znam da ste vi pravnik, ali... Na području međunarodnog krivičnog prava u svetu nema bolje kod mene, to vam garantiram. Hag donio presudu i... Ma gde je donio presudu? U Hagu. Pa šta, Hag donio presudu? Pa na Tarabi piše ona stvar, a mi svi znamo da to nije to, je li tako? Tako vam je kod haških presuda. Dobro, ja ne bi tim rječnikom. Ajmo mi dalje, samo budite malo... Nisam ništa rekao. Slobodan Milošević. Pa loše je što nije uspeo. U čemu nije uspeo? To je u politici najlošije. Nije uspeo da odbrani srpske teritorije, nije uspeo da sačuva tu skraćenu Jugoslaviju, nije uspeo da odbrani Kosovo i Metohiju i na kraju najviše je sam doprineo da se desi ona 5. oktobarska poplava 2000. godine. On je mjesec dana pred izbore ušao u sukob s nama radikalima. Mi nismo želeli taj sukob. On je ušao. I gubio je energiju u sukobima s nama, a ova prozapadna pomama je sve odnela. Miro Marković. Njegova supruga imala vrlo značajnu ulogu i u njegovom političkom životu i političkom životu Srbije. Ja ne mogu da ulazim u privatnost njihovih odnosa, ali moja supruga nikad tako ne bi mogla da se ponaša i nikada takvu ulogu da igra. Dakle, mi smo različite strukture ličnosti. Mira Marković je pisala u Dugi da ja nisam Srbin, da sam Turčin, da sam ovo, da sam ono. Pa i Vuk Drašković, vaš kum 97. u duelu, mislim da su bili neki predsjednički izbori tad, tvrdio je uporno u tom duelu da ste vi Hrvat. Pa može Vuk Drašković
da tvrdi šta god hoće, a on je bio pod jakom dozom kokaina u toj emisiji. A šta sad to znači? Ima mnogo Hrvata koji tvrde da sam ja Hrvat. Zar je to razlog da se ja ljutim? Pa Hrvati žele što ja zaista nisam Hrvat. Voleli bi da sam njihov, je li tako? U kakvim ste odnosima sad sa gospodinom Draškovićem? Nikakvi. Zbog čega? Pa, vi ste malo pre rekli kum. Povredili ste mi jednu ranu. Pa bio je. Pa, to je teška rana za mene, što su moja 3 kuma postala izdajnici srpskog naroda. I Vuk Drašković, i Tomislav Nikolić, i Aleksandar Vučić. Šta ja sad mogu? Da se ubijem? Mnogi bi voleli da se ubijem, ali neću, nastavljam borbu. Bog me je doveo u neka iskušenja. Ja sam prvo vreme razmišljao, je li to Božja kazna? Da su mi 3 kuma tako. A onda sam skloniji da kažem da su to samo nova iskušenja, koja moram da prevladam. Nisam mogao kroz preispitivanje da shvatim zašto bi to bila kazna ako su moja 3 kuma postali izdajnici. Iako me to strašno zabolelo. Još uvek boli. Mislim da je to da su to nova iskušenja i koja moram nastojati da prevladam. Da li vam je trebala onakva izjava vezano za pokojnog premijera Đinđića kada ste se vratili iz Haga? Koja izjava? O njegovom ubistvu. Pa nisam ja ništa izjavljivao, nego su mene novinari pitali na konferenciji za štampu da li se kajem što sam se pre 12 godina radovao njegovoj smrti. Ja sam rekao da se ne kajem. I objasnio zašto. Otkuda ta izjava i otkud to pitanje? Ja sam bio na listi osumnjičenih u krivičnoj prijavi 2003. godine za ubistvo Đinđića. I onda su došli okružni javni tužilac i istražni sudija iz Beograda da me saslušaju. Ja sam pristao na to saslušanje pod uslovom da se sve snima videokamerom. I u jednom trenutku ja sam tamo otprilike rekao, to možete vidjeti na internetu, postoji celokupan snimak tog mog saslušanja. Silno me obradovala vest što je Zoran Đinđić mrtav, ali ja nažalost nisam mogao da učestvujem u njegovom ubistvu jer sam ranije otišao za Hag. Otprilike tako. I novinari na osnovu toga postavljaju pitanje. Šta ću ja sada kažem? Nisam, izvinite, omaklo mi se ili nešto. Što bi se ja kajao zbog toga? Kad je Zoran Đinđić bio izdajnik i mafijaš. Najveći mafijaš u Srbiji je bio Zoran Đinđić. A u ostalom, u to vreme Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić su se mnogo više radovali ubistvu Đinđićevom nego ja. Zbog čega? Pa zato što je otišao jedan monstrum sa čela Srbije. Doduše, njih dvojica su se posle mnogo i uplašili čim je krenula ona operacija Sablja. Čega su imali da se plaše njih dvojica? Pa da ih ne uhapse. Ako sam ja bio na listi osumnjičenih, što ne bi oni? Ako sam ja ratni zločinac, onda su oni najdirektniji saučesnici u svim mojim ratnim zločinima. Je li tako? Je to po prirodi stvari? Pa po prirodi stvari jeste. A jesu li zaista? Pa ako ja nisam, nisu ni oni. Ako ja jesam, onda su i oni. A vi sami zaključite jesam. Ali Tomislav Nikolić je bio dobrovoljac 2 meseca u istočnoj Slavoniji. I ako on to svoji ratnih zasluga, postao je četnički vojvoda. Aleksandar Vučić je bio dobrovoljac na Jevrejskom groblju, kod Slavka Aleksića. Neko vreme posle prešao da radi na televiziji na Palama. Dakle, imaju popriličan ratni pedigre. Ne kažem ja da su oni zločinci, nego kažem, ako sam ja, moraju biti i oni. Ali gotovi su, već su pali sa vlasti. Da li se sjećate Vučićeve izjave kad je pala Srebrenica, kada je u Skupštini govorio za jednog ubijenog Srbina ubićemo 100 muslimana? Ja se sećam te izjave, ali nisam siguran da je to bila povodom pada Srebrenice. Ali Vučić je uvek davao mnogo ekstremnije izjave nego ja. Meni se, na primjer, nikad nije desila takva izjava. Nikada. Sada, kako su oni mogli tako da se promene? To pitanje treba njima postaviti. Oni su promenili politiku za 180 stepeni. Oni su sad
protiv čega su se nekada energično borili. Kakav to sunovrat mora da bude u ljudskoj glavi, ja bi radije umro nego što bi sebi to dozvolio. Jel mi verujete? Jesu li oni zaista tolike demokrate? Oni nisu nikakve demokrate. Kako mogu biti demokrate kad Vučić apsolutno sve medije u Srbiji drži pod svojom kontrolom? Sve mi je zatvorio. Ni u jednim novinama više ne mogu da se pojavim u Beogradu, ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Ni na jednoj beogradskoj televiziji. Ja sam morao da zapalim celu Hrvatsku da bih ovde probio tu medijsku blokadu. Bosanski, odnosno bošnjački političari, nijedan nije reagovao na vaše izjave i na vaš izlazak. Zato što su ali zato su Hrvati. Zbog čega? Inteligentniji su. Drugo, bolje me poznaju. A Hrvati su se ponašali kao somovi kad se upecaju na dudubak. Znate li šta je dudubak? To je jedna vrsta debelog crva koji živi u zemlji i koji je najbolji mamac za somove. Ja sam bacio taj mamac, oni se upecali. A u Sarajevu je drugačija atmosfera. Tamo me još uvijek mnogi poznaju, a drugo, prošli su tu sličnu školu mišljenja. Znate, ono što su sarajevski jalijaši predstavljali, tu im nije bilo ravnih ni u Beogradu, ni u Zagrebu, ni bilo gde u bivšoj Jugoslaviji. Vi znate šta znači reći jalijaš. Ne jalijaš u onom najgroznijem smislu, nego jalijaš kao jedna specifična vrsta mangupa. Spremnog da podvali, spremnog da isprovocira, spremnog da nekoga izvrgne ruglu i tako. Ipak neki smatraju ali niko se nije upecao u Sarajevu. Ja bih voleo da jeste, pa bi onda to još više poprimilo, ali nije. Nažalost, evo sad ne mogu da napustim teritoriju Srbije, izvadio sam novu ličnu kartu, dobio sam pismenu zabranu da koristim tu kartu kao putnu ispravu. Znači, ne mogu da putujem ni u Bosnu i Hercegovinu, ni u Republiku Srpsku, ni na Kosovo i Metohiju, ni u Crnu Goru, ni u Makedoniju. Makedonija, Crna Gora, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska su mi poimenično naznačene da mogu da idem, a Kosovo i Metohija nisu pomenuti, ali je dodatna zabrana izdata da ne mogu ni tamo. Inače bi ja već došao u Sarajevo. Došli biste u Sarajevo? Zašto ne bi došao u Sarajevo? Je to moj rodni grad? Šta mislite, kako bi vas tamo dočekali? Pa šta ja znam, neko bi me dočekao radosno, neko s mržnjom, ali šta to sad znači? U Beogradu su me mnogi dočekali s mržnjom. Ja, mislite da ima tamo ljudi koji bi vas radosno dočekali? Mislite da nema? Mislite da nema? Pa ne znam, ja vas pitam. Pa evo, ja bi došao pa da vidimo. A došli biste u Sarajevo? Da li se vraćate u Hag? Ne dobrovoljno. Ne dobrovoljno? Dobrovoljno ne idem. Ako me Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić uhapse kao moji glavni saučesnici u svim ratnim zločinima, eventualnim, šta ja tu mogu onda? A hoće li se oni isporučiti opet Hagu? Pa to treba njih da pitate. Ima to svoje rizike i za njih. Kao na primjer? Pa ne znam. Ko to može unaprijed da proceni? Jer ja nisam štedeo ni zločince sa srpske strane. Ko je to zločin sa srpske strane? Na primjer Arkana. Ja sam jedan jedini čovek u Srbiji koji je bio spreman da otvoreno uđe u koštac sa Arkanom u vreme dok je Arkan bio živ i veoma moćan. Država se od njega bojala. Milošević mu nije mogao ništa. Ja sam ušao u sukob s njim. To je opšte poznata činjenica. A zločinac je bio, naravno, i pre rata, i zločinac je bio pod firmom Savezne službe državne bezbednosti. A i u Zvornik, kad je dolazio 92. došao je sa policijskim kolima saveznog SUP-a sa rotacijskim svetlima. I za pare je ratovao. 350.000 maraka po nalogu Biljane Plavšić dala mu je lokalna vlast Zvornika da bi ratovao u Zvorniku. Došao sa 39 ljudi. Ukupno je 40 bilo. Žao mi je da je došlo do tolikih žrtava na svim stranama. Oko 100.000 ljudi je izgubilo život u toku rata u Bosni i Hercegovini, je li tako? Te žrtve su skoro i popisane, nisu baš sve, ali to je zvanična procena.
Rat je zadesio, dakle, i jedne, i druge, i treće. Može se sad licitirati ko je teže došao, ko je imao više žrtava. Ali to nije nikakva uteha za pojedinačne žrtve i za njihove porodice. Prave žrtve su odavno mrtve. Ima preživelih koji su prošli kroz određene patnje, ali su sačuvali život. A najteže je porodicama žrtava, naravno. Morali bi neko iskustvo iz toga da izvuče. Ali to iskustvo je očigledno teško izvući. Hvala vam. Pola sata razgovora sa Šešeljom. Vojislav Šešelj je bio najmlađi doktor nauka u Jugoslaviji. Bio je profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bio je čudo. Ovaj novinar je slušao samo 2 njegova predavanja prije nego je Šešelj otišao u Beograd ili otjeran, kako je tvrdio. Nijedno predavanje nije imalo veze sa predmetom. U prvom je veličanstveno govorio o Titu, u drugom je veličanstveno pljuvao po Titu. Takav je danas. Od Šešelja ćete večeras čuti ono što nikada niste. Kako napraviti intervju sa osobom koja je 12 godina intervjuisala Hag, a televizije to prenosile kao talk show? Kako ga natjerati da ne ponavlja tu 1.000.000 puta ispričanu hašku priču, lažu, manipulaciju, spin, već ga prisiliti da odgovara na postavljena pitanja? Kako držati pod kontrolom verbalnog manijaka kojem jezik ne može svezati ni zatvor? Kako razgovarati sa optuženikom koji je ipak doktor nauka, ima znanje i iskustvo koje je demonstrirao na sudijama koje su ga na kraju otjerale kući? Kako ozbiljno razgovarati sa osobom koja je pod teškom optužbom za ratni zločin u rođenoj i susjednoj zemlji, a ne pokazati emociju zbog njegovih nedjela? Kako biti uspješniji od haških istražitelja, tužilaca i sudija i ne odustati od ispitanog? Lako, onako lako. Na intervju mu ode novinarka, nesiguran je pred njima, i pita ga ono što ga u Srbiji niko ne smije pitati. Savjet Hagu. Njemu je trebalo da sudi žensko, a i da ga ispituje. Zašto ste radili i uradili sve ovo što jeste? A šta? Mnogo toga. Ja sam se rukovodio svojom ideologijom, koja se do duše transformisala, ali je to sve bilo u kontinuitetu. I ni za šta što sam u životu radio, ja se ne kajem. Da se stvari ponove, sad bi bio dosta vešti zbog nagomilanog iskustva, ali neku grešku zbog koje bi se kajao i zbog koje bi se stideo, ja nisam napravio. To je ono zbog čega sam ponosan. A to jesam ili nisam zločinac, ljudi mogu da cene i ovako i onako. Ni to me mnogo ne interesuje. Meni je važno za 12 godina haškog zatočeništva nisu mogli da me dovedu u vezu ni sa jednim jedinim konkretnim zločinom. Niti da povežu poimenično bilo kog dobrovoljca Srpske radikalne stranke koga sam ja poslao u rat sa konkretnim zločinom koji se negde desio. Ja sam zbog toga ponosan. A sad, da li će me neko u političkom žargonu i dalje nazivati zločincem ili ne, kao da je to važno. Znate, navijači Željezničara nedavno su na utakmici sa Čelikom pevali prva mi je i posljednja želja da zakoljem Vojvodu Šešelja. Sad ovde je bilo mnogo ljudi koji su se grozili kao te izjade, kao ovakva je, onakva je. Ja sam odgovorio u nekom neformalnom razgovoru, pa je to ubrzo izašlo i na internet, ali ne u našoj organizaciji, nego je neko to pokupio i poslao. Ide Šešelj, nije dobre volje i pred sobom manijake kolje, jer se ti zovu manijaci navijači Željezničara, je li tako? Da. To je u novije vreme, ranije nije bilo tako. Dakle, to su uobičajene stvari za politički i pseudopolitički žargon. I zašto bi se ja sad zbog toga sekirao? Zašto bi se ja ljutio što su oni to pevali? Kad ja mogu da im doskočim na ovaj način. Pa koji izraz oni koriste, to koristim i ja. S druge strane, pristalica sam crnog humora.
I mnogi taj moj crni humor godinama nisu shvatali. Ali nema lepšeg humora od crnog humora, je li tako? Nema duhovitijeg, nema zabavnijeg. Pa šta da radite? Jest nam tragična sudbina bila na Balkanu, u Jugoslaviji, u Srbiji, ali sad vredili kukati nad svojom sudbinom. Treba izvlačiti iskustva iz istorije, a ne lamentirati nad njom. Zašto jedan od uspješnih doktora nauka ode u nacionalizam? Pa, tu ima određenog porodičnog pedigrea. Moja porodica uvek bila izrazito nacionalno orijentisana, patriotski, ali nikada ne šovinistički. I nikada niko iz moje porodice se nigde nije eksponirao kao šovinista. Nisam ni ja. Ja jesam srpski nacionalist. Ono što se primijeti, gospodine Šešelj, jeste da vas nije puno pristalica dočekalo na aerodromu, čak ni na mitingu. Da li to znači da vaša ideja se polako gubi, ideja koju vi zagovarate? Na aerodromu je bila tolika gužva da je u jednom trenutku nastala pometnja. Jednostavno nastao stampedo. Toliko je ljudi bilo prisutno. Bilo je više od 200 kamera sam. A na mitingu na Trgu Republike celi prostor je bio zauzet. I gusto su nabijeni bili demonstranti. Da je još došlo 1000 ljudi, ne bi imali gde da stanu. Švedska televizija izveštavala da je bilo 30.000 ljudi. A vi sad sačunajte površinu Trga Republike u kvadratnim metrima, pa pod pretpostavkom da najviše mogu 3 čoveka stati na kvadratni metar, sačunajte koliko je moglo da bude ljudi. A nigde praznog prostora nije bilo. I to su pokazali svi snimci. I sad kad neke druge stranke drže takav miting, pa im dođe i manje ljudi, oni kažu 100.000. A za radikale kažu 2.000. To je režimska verzija. To je Vučić plasirao. Vučić vaše oči, Nikolić čovjek od povjerenja, čovjek kojeg ste imenovali vojvodom. Zbog čega su vas izdali? Zbog vlasti i zbog novca. Prodali su dušu đavolu. I sad imaju i vlast i novaca, duše nemaju. I crna im se sudbina piše. Oni su vrbovani od strane zapadnih obaveštajnih službi, u tom vrbovanju su učestvovali Milo Đukanović i Stanko Subotić i Boris Tadić i Miroslav Mišković i mnogi drugi. Veliki se novac pojavio u opticaju, to su milioni i milioni evra, a onda im je Zapad obećao dolazak na vlast, pod uslovom da promene politiku za 180 stepeni i, kako su rekli, da se otara semene. Međutim, ja sam imao informacije šta se zbiva, prvi sam povukao neke ozbiljne poteze i odstranio ih iz Srpske radikalne stranke. Tomislava Nikolića tako što je izbačen, Aleksandra Vučića smo doveli u situaciju da je on sam odlučio da napusti. Jer je očekivao da on postane moj zamjenik, ja sam bio kategorični protiv toga i on je otišao. Tomislav Nikolić je zaista meni bio čovjek od najvećeg poverenja. Međutim, bio je skroman čovjek, pošten čovjek. Ali prva veća masa novca, kad ga je zapljusnuo, pa pogotovo njegovu pohlepnu porodicu. Vi vidite kako je njegova supruga danas, ne moram ništa da vam govorim. Ona dnevno obuče na sebe odeće i nakita koji vrede više nego godišnja predsjednička plata Tomislava Nikolića. Njihovo letovanje jedne godine porodično samo u Turskoj u ekskluzivnom letovalištu košta više nego cela moja kuća. Vidite, kad siromah čovjek se dočepa iznenada ogromnog bogatstva, onda on poludi. Nema gore bolesti od pohlepe. A oni su se razboleli od te bolesti. S druge strane, Vučić je iznad svega voleo vlast. I te vlasti se on dočepao uz pomoć zapadnih sila. Ali, šta sada radi s tom vlašću? On je obmanuo narod na izborima, obećavajući bolji život. A odmah posle izbora počeo da smanjuje plate i penzije. Što to nije rekao pre izbora? Pa da vidimo da li bi narod glasao za njega. I vidjet ćemo kako će biti na sljedećim izborima. Kazali ste da biste Vučiću i Nikoliću oprostili sve samo ako bi oni pomogli Dodiku.
Šta to zapravo znači? Ja sam to malo drugačije rekao. Ja sam rekao da bi ih podržao. Šta ja imam da ih opraštam ili ne opraštam? Nisam ja Bog. Oni nek se mole Bogu da im oprosti. Ali ja bi prešao preko svega. Ja bi ih podržao ako se okanu Europske unije i priklone ruskoj opciji. A kakve veze Dodik ima u svemu tome? Pa, Dodik je sada proruski orijentisan, to je valjda očigledno. Dodik je nekada bio izrazito prozapadno orijentisan, sad je proistočno. Nekad je Dodik bio izrazito takozvana građanska opcija, a sad je Dodik na patriotskoj liniji, i to na najsnažnijoj patriotskoj liniji u Republici Srpskoj. Nacionalističkoj liniji. To su valjda objektivne činjenice. Sad nek se i oni promene u tom pravcu, nek se otarase tih zapadnjačkih iluzija, neka krene u pravcu istoka i ja ću preći preko svega što se desilo, ja ću i prvi podržati. Dakle, reč je bila o podržavanju, a ne o opraštanju. Sad kako koji novinar prenosi, kako interpretira, to vas nekad i glava može zaboleti od nepreciznosti novinara. Moglo bi se na više načina protumačiti ta vaša izjava. Da li znači ta podrška Miloradu Dodiku kompenzacija za izgubljeno Kosovo? Ne. Mi se nikada nećemo odreći Kosova i Metohije. I nema te kompenzacije koja bi nas mogla zadovoljiti. Naravno, sad nema nikakve šanse da povratimo Kosovo i Metohiju, ali imat ćemo za 10, za 20, za 50, za 100 godina, za 200 godina. Izdržali smo pod Turcima 500 godina. Samo nikad ne smijemo odustajati. Zašto smo mi uspjeli da se oslobodimo od Turaka? Jer nikad nismo odustajali od ideje oslobođenja i obnove sopstvene države. Mi nikad ne smijemo odustati od ideje oslobađanja Kosova i Metohije. A sazreće uslovi jednog dana da se to uradi. Ko zna kada. A izdajnici su ovi koji smatraju da je to sve propalo i da treba da se odreknemo. To ne Koji, na primjer? Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić. Dovoljna su vam ta trojica. Pa kako onda mogu svoju javnost slagati i govoriti još uvijek da se nikad neće odreći Kosova? Kosovo je sad za sad izgubljeno. I Kosovo je završena priča. Briselskim sporazumom. Oni su predali Kosovo u mnogo većoj meri nego što bi. Nije nama teško da uspostavimo ravnopravne ekonomske odnose sa Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom, s Makedonijom. Ali nam je teško sa Nemačkom. Jer Nemci ne priznaju ravnopravnost. Ni Hrvati čak ne priznaju ravnopravnost. Oni bi da imaju privilegije na srpskom tržištu, a njihovo tržište je zatvoreno za srpske proizvode. I s tim imate iskustva, je li tako? Da Hrvati gledaju da sve preuzmu u Bosni i Hercegovini, a da iz Bosne i Hercegovine roba teško ide na hrvatsko tržište. Politička situacija je takva da će ova vlast vrlo brzo da padne. Ja očekujem već 2015. godine nove parlamentarne izbore, jer ova vlast se zasniva samo na lažima. Te laži su do kraja ogoljene. Ništa se nije dobro desilo u Srbiji. Ništa se nije poboljšalo. Jedna jedina stvar se desila da narod sad na svakom koraku priča da je Tomislav Nikolić toliki bakšus. Gde god on ode na sportsku utakmicu, da igra reprezentacija, naši loše prođu. Gde god ode u posjetu nekom mestu u Srbiji, tamo se desi neka nevolja, neka nepogoda. Otkad je on došao na vlast, sve moguće nesreće su nas zadesile. I poplave, i suše, i nema šta nam se nije desilo. Evo i smrzavanja u istočnoj Srbiji. Ko će prvi otići sa političke scene, Vučić ili Nikolić? Ja mislim Nikolić, jer on je najslabija tačka, najslabija karika u lancu vlasti. Jer je suviše pohlepan, vidite, novine ga razvlače svaki dan, i oko njegove pohlepe i njegovog sina i njegove žene, to zaista prešlo svaku meru. Zatim, Tomislav Nikolić ima tu lažnu diplomu. Kako može da bude predsjednik Republike neko ko se dočepao fakultetske diplome i zvanja mastera, a da nikad ni jedan ispit nije polagao, pa čak se na tom fakultetu nikad nije ni pojavio. I zato vam kažem da je on najslabija karika u lancu vlasti, i zato smo
To je očigledno već valjda da smo se najviše koncentrisali na njega. Šta mislite o Ratku Mladiću? Pa ja Ratka Mladića nisam poznavao pre njegovog dolaska u Haški tribunal. U toku rata samo smo se 2 puta slučajno seli u Beogradu, i to u prolazu, i on je bio u civilnom modelu. Prvi put ga nisam ni prepoznao, a ni drugi put u prvi mah nisam. Ja nikada nisam kod njega bio u glavnom štabu. On je neprekidno bio u sukobu sa Karadžićem, a ja sam držao stranu Karadžiću. I to je bio razlog. Naravno, ključna srpska kompromitacija je Srebrenica. To je ipak najmračnija tačka na srpskoj strani u ovome ratu. Ne treba bežati od toga. Ko je iz glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio u francuskoj službi? To još sve ne znamo pouzdano, ali jednog dana će se saznati. Znate, u Bosni postoji poslovica: zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju. Pa kad tad? Ništa ne može ostati definitivna tajna. Radovan Karadžić? S Radovanom Karadžićem sam bio solidnim, pristojnim odnosima. Mogu se oni nazvati prijateljskim, ne baš naročito prijateljskim, jer su Karadžić uvek mnogo bliži bili Dobrica Ćosić, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica, pogotovo Vojislav Koštunica, nego ja. Sad, Karadžić je u Hagu i odgovara za tuđu krivicu. Ne može Karadžić imati pod kontrolom svaki delić Republike Srpske i odgovarati za zločine koji su se tamo desili. Naprimjer, ovo što je bilo u Prijedoru. Bile su 3 logora zarobljenička gde su ljudi ubijani, gde su maltretirani, gde su pljačkani. I to ne samo zarobljeni vojnici, nego i civili. To ne može da se spori, je li tako? Jeste li vi čuli za Tomašicu? Pa čuo sam u posljednje vreme, ranije zaista nisam. Ako mi verujete, ako mi ne verujete. Nikad prije niste čuli za Tomašicu? Tek sad kad je štampa počela da piše tamo. Onda vam je jasno šta se dešavalo u Prijedoru. Ja ne opovrgavam zločine u Prijedoru. Ja sam čitao sve haške presude u Prijedoru. Ima tu nategnutih presuda. Ima tu presuda ljudima koji nisu bili krivi, iz presude se vidi da nisu. Ali se zločini koji su se desili ne mogu osporavati, ja ih nikada nisam osporavao. I neću da osporavam ni jedan zločin. Ja ne osporavam ni zločin u Srebrenici, samo tvrdim da to nije genocid. Genocid. Ne može da bude genocid. Pogledajte konvenciju o genocidu pa ćete vidjeti. Jer da je genocid, bilo je... Ja zaista nisam pravnik, ali se držim haških presuda. Ja znam da ste vi pravnik. Ja znam da ste vi pravnik, ali... Na području međunarodnog krivičnog prava u svijetu nema bolje. Kod mene to vam garantiram. Hag donio presudu i... Ma gdje je donio presudu? U Hagu. Pa šta? Hag donio presudu. Pa na Tarabi piše ona stvar, a mi svi znamo da to nije to, je li tako? Tako vam je kod haških presuda. Dobro, ja ne bi tim riječnikom. Ajmo mi dalje, samo budite malo... rekao. Slobodan Milošević. Pa loše je što nije uspeo. U čemu nije uspeo? To je u politici najlošije. Nije uspeo da Boris Tadić uradio za 10 godina. S jedne strane, oni su omogućili da Kosovo učestvuje na raznim međunarodnim forumima sa onom čuvenom oznakom za fusnotu, a s druge strane se bune što je Kosovo primljeno u Međunarodni olimpijski komitet. To je jedna perfidna igra koja obiluje strašnim lažima. Režim je izdao Kosovo i Metohiju. I posljednja izdaja bi bila da oni zvanično i priznaju Kosovo i Metohiju. I bez toga Srbiji nema ulaska u Europsku uniju. To Nemci otvoreno više puta ponavljaju. To je i Tomislav Nikolić neki dan priznao. Da su Nemci došli, zvanični nemački predstavnici, sa takvim stavom. I gdje je Srbija onda? Pa Srbija može biti u još težoj situaciji. Da? Prvo, mi ćemo sve učiniti da Srbija nikad ne uđe u Europsku uniju. Jer mi nemamo šta da tražimo u Europskoj uniji. A Srbija može biti u još težoj situaciji od ove današnje. Kad gledam ovu relaciju odnosa i ponašanje Srbije, mislim na Vučića i Nikolića, što oni trenutno rade? Da li gledaju da se razvije rasplet situacije između Rusije i Evropske unije, pa da se priklone jačem?
ili definitivno je Srbija na putu ka Evropskoj uniji? Njih zapadnjaci drže u šakama, a oni ne mogu bez Rusije. Šta im to oni znaju i... A šta ovi imaju na zapadu? Kako ih drže u šakama? Ja ne mogu sad da vam precizno kažem, ali mogu da vam dam nekoliko ubedljivih pretpostavki. Prva je, niko ne daje danas velike pare, a da to tajno ne snimi kamerom. Je li tako? Ko je lud da daje velike pare? Pogotovo ako se to daje u njihovim ambasadama, ako se to radi u njihovim centralama, ako se to radi u luksuznom hotelu poput Rica u Parizu, gde su viđeni Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sa Milom Đukanovićem i Stankom Subotićem. Drugo, mogli su naći razne kompromitantne podatke iz njihove biografije, njihove lične i porodične. Treće, mogli su i to da snime, nešto što je kompromitantno, zbog čega čovjek po svaku cenu želi da spreči da to izađe u javnost. Ja mogu da nagađam, ali još nemam precizno. Ali u prvi mah njih su zablesnule ogromne pare i obećanje dolaska na vlast. Da li vaša stranka ima pretenzije prema Bosni i Hercegovini, pogotovo prema Republici Srpskoj? Mi smo real političari. Danas postoji Srbija, postoji Bosna i Hercegovina. Postoje kao države. Bosna i Hercegovina je Dejtonskim sporazumom i ustavom konstituisana kao unija dva entiteta. Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Mi se zalažemo da se poštuje Dejtonski sporazum. Mi smo protiv njegovog kršenja na bilo koji način. I dakle, dok se poštuje taj Dejtonski sporazum, mi ne dovodimo u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ali isto tako smo svesni da je to takvo loše sročeno ustavno rješenje, da Bosna i Hercegovina jednostavno ne može da funkcioniše kao normalna država kad se stranci povuku. Zbog čega ne bi mogla? Pa zato što ne postoje ustavne institucije takvog opstanka. Centralna vlast zapravo nema nikakvih ozbiljnih ingerencija. Može promjenom ustava i već se znam, ali ta promjena ustava je onda promjena Dejtonskog sporazuma, to Srbi neće prihvatiti. U čemu je problem? A Srbi neće prihvatiti. Što ne bi Srbi? A što bi prihvatili? Pa to je njihova zemlja. Pa jeste. To je njihova država. Prihvatali? Zašto pa da i njima bude bolje? Pa njima je bolje u Republici Srpskoj. Oni neće... Pa Republika Srpska entitet, nije država. Jeste, ali oni žele Republiku Srpsku. Pa niko im ne brani. Niko neće da ukine Republiku Srpsku, ali će ona biti sastavni dio Bosne i Hercegovine. Jeste, ali neće da dozvole da se ukida bilo koja nadležnost Republike Srpske. Kako gledate na ekonomsku situaciju Srbije? Veoma teška ekonomska situacija. Ekonomija upropašćena lopovskom privatizacijom. To se desilo i kod vas. Slično. Dakle, ekonomija mora da se diže iz pepela. To mora pre svega oslanjanjem na sopstvene snage. Zapad želi samo da ima tržište ovdje i da slobodno svoju robu prodaje. Zapad nas zasipa poljoprivrednim proizvodima, konfekcijom, mašinama, elektronikom, svim i svačim. A svi naši proizvodni kapaciteti su propali. Osim proizvodnje struje, rudnika, skoro da ništa drugo i ne radi. To je smišljeno urađeno. Mi moramo prvo carinama zaštititi našu domaću proizvodnju, počev od poljoprivrede. Ne mogu naši poljoprivrednici da se nose sa nemačkim, koji imaju ogromne subvencije od svoje države. I zato je njihovo mleko jeftinije, zato je njihovo meso jeftinije, zato je sve ostalo njihovo jeftinije. Mi moramo zaštititi domaću proizvodnju. Pa onda krenuti dalje. I onda uspostavljati odnose na principu ravnopravnosti. Odbrani srpske teritorije, nije uspeo da sačuva tu skačenu Jugoslaviju, nije uspeo da odbrani Kosovo i Metohiju i na kraju najviše je sam doprineo da se desi ona 5-oktobarska poplava 2000. godine. On je mjesec dana pred izbore ušao u sukob s nama radikalima. Mi nismo želeli taj sukob. On je ušao.
i gubio je energiju u sukobima s nama, a ova prozapadna pomama je sve odnela. Miro Marković. Njegova supruga imala vrlo značajnu ulogu i u njegovom političkom životu i političkom životu Srbije. Ja ne mogu da ulazim u privatnost njihovih odnosa, ali moja supruga nikad tako ne bi mogla da se ponaša i nikada takvu ulogu da igra. Dakle, mi smo različite strukture ličnosti. Mira Marković je pisala u Dugi da ja nisam Srbin, da sam Turčin, da sam ovo, da sam ono. Pa i Vuk Drašković, vaš kum 97. u duelu, mislim da su bili neki predsjednički izbori tad, tvrdio je uporno u tom duelu da ste vi Hrvat. Pa može Vuk Drašković da tvrdi šta god hoće, a on je bio pod jakom dozom kokaina u toj emisiji. A šta sad to znači? Ima mnogo Hrvata koji tvrde da sam ja Hrvat. Zar je to razlog da se ja ljutim? Pa Hrvati žele što ja zaista nisam Hrvat. Voleli bi da sam njihov, je li tako? U kakvim ste odnosima sad sa gospodinom Draškovićem? Nikakvi. Zbog čega? Pa, vi ste malo pre rekli kum. Povredili ste mi jednu ranu. Pa bio je. Pa, to je teška rana za mene, što su moja 3 kuma postala izdajnici srpskog naroda. I Vuk Drašković, i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Šta ja sad mogu? Da se ubijem? Mnogi bi voleli da se ubijem, ali neću, nastavljam borbu. Bog me je doveo u neka iskušenja. Ja sam prvo vreme razmišljao, je li to Božja kazna? Da su mi 3 kuma tako. A onda sam skloniji da kažem da su to samo nova iskušenja, koja moram da prevladam. Nisam mogao kroz preispitivanje da shvatim zašto bi to bila kazna ako su moja 3 kuma postali izdajnici. Iako me to strašno zabolelo. Još uvek boli. Mislim da je to da su to nova iskušenja i koja moram nastojati da prevladam. Da li vam je trebala onakva izjava vezano za pokojnog premijera Đinđića kada ste se vratili iz Haga? Koja izjava? O njegovom ubistvu. Pa nisam ja ništa izjavljivao, nego su mene novinari pitali na konferenciji za štampu da li se kajem što sam se pre 12 godina radovao njegovoj smrti. Ja sam rekao da se ne kajem. I objasnio zašto. Otkuda ta izjava i otkud to pitanje? Ja sam bio na listi osumnjičenih u krivičnoj prijavi 2003. godine za ubistvo Đinđića. I onda su došli okružni javni tužilac i istražni sudija iz Beograda da me saslušaju. Ja sam pristao na to saslušanje pod uslovom da se sve snima videokamerom. I u jednom trenutku ja sam tamo otprilike rekao, to možete vidjeti na internetu, postoji celokupan snimak tog mog saslušanja. Silno me obradovala vest što je Zoran Đinđić mrtav, ali ja nažalost nisam mogao da učestvujem u njegovom ubistvu jer sam ranije otišao za Hag. Otprilike tako. I novinari na osnovu toga postavljaju pitanje. Šta ću ja sada kažem? Nisam, izvinite, omaklo mi se ili nešto. Što bi se ja kajao zbog toga? Kad je Zoran Đinđić bio izdajnik i mafijaš. Najveći mafijaš u Srbiji je bio Zoran Đinđić. A u ostalom, u to vreme Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić su se mnogo više radovali ubistvu Đinđićevom nego ja. Zbog čega? Pa zato što je otišao jedan monstrum sa čela Srbije. Doduše, njih dvojica su se posle mnogo i uplašili čim je krenula ona operacija Sablja. Čega su imali da se plaše njih dvojica? Pa da ih ne uhapse. Ako sam ja bio na listi osumnjičenih, što ne bi oni? Ako sam ja ratni zločinac, onda su oni najdirektniji saučesnici u svim mojim ratnim zločinima. Je li tako? Je to po prirodi stvari? Pa po prirodi stvari jeste. A jesu li zaista? Pa ako ja nisam, nisu ni oni. Ako ja jesam, onda su i oni. A vi sami zaključite jesam. Ali Tomislav Nikolić je bio dobrovoljac 2 meseca u istočnoj Slavoniji. I ako on to svoji ratnih zasluga, postao je četnički vojvoda. Aleksandar Vučić je bio dobrovoljac na Jevrejskom groblju, kod Slavka Aleksića. Neko vreme posle prešao da radi na televiziji na Palama.
Dakle, imaju popriličan ratni pedigre. Ne kažem ja da su oni zločinci, nego kažem, ako sam ja, moraju biti i oni. Ali gotovi su, već su pali sa vlasti. Da li se sjećate Vučićeve izjave kad je pala Srebrenica, kada je u Skupštini govorio za jednog ubijenog Srbina ubit ćemo 100 muslimana? Ja se sećam te izjave, ali nisam siguran da je to bila povodom pada Srebrenice. Ali